da je to neprijavljeni skup. Gospodo potpisnici, dakle, ljudi su na neprijavljenom skupu palili, blokirali saobraćajnice. I kažete da se nikad ne bi desilo. Pa svaki put će se desiti da je sreća i da ima države. Kogod da to radi, da li bio ja, da li vi, da li Srbin, Crnogorac, Albanac, pa ne može da se blokira saobraćaj i da onda podignemo zastavu, bilo koju zastavu i da kažemo nismo blokirali saobraćaj, ovo je patriotizam, belveder, kuku nama i tako. Koliko smo mi imali tih belvedera, majko mila, tih suzavaca i čuda, ko zna koliko, dakle već nismo se ni obazirali na to, suzavac nam je bio kao dobar dan, kao da čašu vode popijemo, pa nismo kukali. A to apropo i tog junaštva nekog i tako dalje. Kuka se od suzaca jednog i tako dalje. Pa više sam ja popio tih suzavaca za pola jednog protesta u ovih zadnjih 10 godina nego na tom jednom protestu. Gospodine Milačiću, nemojte vi čuvati obraz Crne Gore. Ima ko da čuva obraz Crne Gore i teško Crnoj Gori ako bi joj vi sačuvali obraz. Belveder ću sa ponosom da spominjem ja, jer sam tamo bila i drago mi je da sam bila i bila bih opet. Na kraju krajeva, ako ćemo o poštovanju zakona, ove države i propisa, prvi vi biste trebali da kažete što ste vi 4. na 5. septembar radili u kabinetu premijera u gluvoj sobi i koji ste predstavnik kojeg nadležnog državnog organa za postupanje te večere ste vi bili tamo. Znači, ne trebate vi da štitite jer ste do sad pokazali svojim kontinuitetom i istrajnosti u određenim ideološkim opredjeljenjima kada je interes Crne Gore, njeno čast i poštenje i poštovanje na tapetu. Evo kao DPS-ov kada kažem gospodinu Milačiću da sam ja i sinoć bila na Cetinju i bila dio protestne šetnje podrške Ukrajini. Jutro sam došla sa Cetinja, ali stvarno nisam očekivala da ću kao za vrijeme vlasti koje ste vi podržavali u istoj toj situaciji u sred ljeta, obzirom sam se nalazila na Cetinju, doći u situaciju ni kriva ni dužna da gutam ja onoliko suzavca, da doživim šok bombu sa 50 godina. Znači, ja ništa u svojoj državi nisam uradila suprotno poretku pravnom ove države. I to sam doživjela zahvaljujući vlasti koju ste vi podržavali. Ko je vama kriv što ste bili pored suzavaca? Jel se moja majka nalazila ili nečija majka na neprijavljenim skupovima? To je vaša odgovornost, gospođo. Dakle, kad znate da idete na neprijavljeni skup visokog rizika, a znate da na tom skupu dodatno, što je za ovu rečenicu manje bitno, branite nekome Ustavom zagarantovano vjersko pravo i čak u skladu sa smjernicama Vijeća za nacionalnu bezbjednost, morate onda, to je vaša odgovornost. Nisam ja vas tjerao da idete na neprijavljeni skup. Tako da, to je vaša stvar. I nemojte sad od toga da pravite ideologiju što ste vi i sad treba mi ovdje evo da se naježimo svi kako ste vi gutali suzavac. A koliko je suzavaca progutala Dara sa Smokovca? 30 godina žena guta suzavac tamo i sad vi, još poslanica, Dara nema leba dede, ona je kao kriva, a vi što ste pošli na prijavljeni skup tamo dodatno da pravite puč i tako dalje, vi ste, eto, da zaplačemo svi ovdje što ste vi. To uvijek mora biti tako kada neko vrši puč u jednoj zemlji. Nemojte samo da ja branim čast, poštovanje Crne Gore, nego ko će? Ne samo ja. Treba li vi da branite? Vidjeli smo kako ste branili. Gdje su vam Jovanić, Medenica, Lazović i tako dalje. Poslije toga da vi nama nešto govorite o odbrani časti, poštenja, morala i tako dalje. Odakle vam pravo za to? Pa sve što je bilo je skoro, a tek je isplivalo i vi nama da pričate ko smo mi da branimo čast. Nego ćemo mi da branimo čast. I ja lično da branim čast Crne Gore. Nego ko će? Nego ni sad lično samo ja, da ne bude previše pretenciozno. Ima nas dosta. I u parlamentu i u čitavoj Crnoj Gori. Kad pitate sad ovdje također insinuaciju, hoćete opet da nas uvučete i ovdje u te priče, šta sam ja tražio u gluvoj sobi. Prvo, dakle, vi znate da sam ja bio u gluvoj sobi. Jel me neko vidio? Jel me neko vidio u toj gluvoj sobi? A reći ću vam, i tim završavam, gdje god da sam bio, pa i u vladi, gdje imam pravo, i kao poslanik i predstavnik tada
parlamentarne većine, gdje sam radio sve u skladu, naravno, i ja i oni koji su bili tamo u skladu sa zakonom, radio sam samo jedno. Štitio sam Crnu Goru od vas. Bilo to da je ta vaša imaginarna gluva soba, bilo da je to ulica, bilo da je to ovaj parlament. Hvala. Dakle, samo da stavim stvari u nešto širi kontekst. Mi, koliko znam, danas imamo ovdje i na zakonodavnom odboru i na plenumu predloge odluka o pokretanju parlamentarne istrage i formiranje anketnog odbora u slučaju Možura i mišljenje o predlogu odluke o formiranju anketnog odbora radi ispitivanja događaja na Cetinju 4. i 5. septembra, je li tako? Dakle, to je to. I sad pričamo ovdje, čujemo priču prije svega iz DPS-a kako nije primjereno i da sad, evo, čuli su građani, da se ispituje slučaj afere Možura, dakle, gdje imamo, što je rekla koleginica, upravo sada jedan, dakle, izvan Crne Gore, smrtni slučaj, ne kažem, ne dovodim u vezu sa bilo kime, ali, dakle, u jednoj, bilo kakva veza i pomen Crne Gore, a da se tamo negdje nešto desilo tako užasno i da je ubijena jedna novinarka koja je pisala o tome, o ovome, i da vi problematizujete to zbog nekih kvazi tehničkih stvari ovdje. A ovamo, oko vaše, da kažem, vi ste potpisnici anketnog odbora oko 4. i 5. septembra, ništa sporno. Jedna normalna, svakodnevna reakcija policije zbog nečega što se desilo, sad ne ulazimo ovdje, zbog nekog protesta i tako dalje, gdje, da ne ulazim u tu priču, možda i kasnije to, dakle, gdje nije bilo, hvala Bogu, ni žrtava, ni ničega, gdje također imamo određene institucionalne poteze koji su bili, imamo od strane i DPS-a krivične prijeve, jednu makar ja znam, dakle, i to je u fazi, koliko znam, u institucijama, krivična prijava vezano za upravo 4. i 5. septembar. Također, gdje ste vi ovdje konstatovali da je formirana i komisija, na čijem čelu je gospodin Dragan Ivanović, rekli ste u obrazloženju, ali rekli ste da nije bila javna, ali ona je, dakle, konstatovana i taj sadržaj tog dokumenta još nije poznat. Dakle, i to je u procesu. Dakle, to vam ne smeta, tu ne smeta da se pričaju priče i da se ide suprotno institucijama, a ovamo vam kao smeta. Dakle, jasno je ko ovdje želi da propagandno koristi neku priču. Dakle, vi od Belvedera ovu priču koristite, žao mi je, bit će ta tema, ali je vrlo bitno u ovom kontekstu da pomenem, od nje živite. Dakle, da nije ove priče koju vi ovako izrabljujete, vi biste već bili na 15-20%, sad ste eto nešto malo više. Dakle, to vam je život živi, ova tema Belveder, i sad ćete još da jednim anketnim odborom da to produžite na još, koliko znam, ovdje 60 ili 90 dana, dakle 3 još mjeseca da dijelite ovo društvo, a oko Možure ubijena novinarka, pominje se Crna Gora, da ne pričam dalje šta tu imamo i koje stvari, ko je vlasnik prije svega te firme, ko se dovodi u vezu s tom firmom, kad govorimo o najbližem okruženju predsjednika države, ne, o tome nećemo da pričamo. Dakle, o tome nećemo da pričamo. Dakle, ajmo da vidimo danas, na kraju krajeva i tu završavam, hoćete li vi glasati jednako i za ovo, da vidimo da li ćete podržati jedan anketni odbor za Možuru i da li ćete podržati ovaj vaš koji hoćete za Belveder. Dajte da vidimo sad, da padnu maske ovdje konačno, da vidimo da li ćemo raspravljati o Možuri ili ćemo da se bavimo ovo što ste nam vi stalno govorili 30 godina kao mi se bavimo istorijom i tako da vi ste se pretvorili u istoričare, tradicionaliste, fale vam samo one, da kažem, kubure, bilo su i neke slike i tako dalje, da pričamo o Belvederu. A ovdje gdje je ubijena žena, dovodi se u vezu sa Crnom Gorom, nećemo da pričamo jer tu nešto u članu 2 ima kao neka rečenica i tako dalje. Dakle, ajmo mi politički da vidimo o čemu ćete vi da pričate. Hoćete li, i to gledaju stranci, i tamo postoji neka javnost u toj zemlji gdje je ubijena ta zemlja. Hoćete li da se obrukamo ovdje u najmanjem smislu, da vide i da kažu nećemo da pričamo o tome u Crnoj Gori, tamo se trese čitava zemlja jer je novinarka ubijena. Pala vlada. I mi nećemo da pričamo zato što ovdje kao nešto piše. Pa u pitanju je obraz Crne Gore. U pitanju je dostojanstvo Crne Gore. U pitanju je moral. Pa neka i ništa ne bude iz toga. Nema veze, neću da prejudiciram. Ali dajte, pokažite, evo i vi, ti međunarodnim partnerima, evo, hoćemo da raspravljamo i o Možuri.
Pošaljite neku poruku, vi ste parlamentarna većina, nisam ja. Sutra će to da bude informacija i tamo u tim medijima, što mi je manje bitno. Bitan mi je obraz Crne Gore i dostojanstvo i pravni sistem i pravo, istina. Ali nije to dobro. Nije to dobro. Nije zdravo, nije moralno, nije pošteno, nije korektno i na kraju krajeva ovo su dvostruki aršini. Hvala vam. Da javnost čisto zna, pošto ne znaju sad detalji i tako dalje, upravo u ovom predlogu stoji da je sin gospođe koja je ubijena, kaže, citat, u vrijeme kada je ubijena, istraživala je sve ljude koji su bili uključeni u ovaj dogovor u Crnoj Gori. Citat, kraj citata. Ovo govori sin ubijene novinarke. I sad vi hoćete meni da kažete, uvažene koleginice Pribilović i vi, da ja zloupotrebljavam gospođu koja je ubijena. Dakle, to je... Pa, evo, bolje da ne komentarišem to. Mislim, pogotovo ja koji sam vrlo zainteresovan za ovu temu kao bivši novinar i tako dalje. Dakle, ja upravo želim da se ova moguća ljaga makne sa Crne Gore. I ja bih isto bio najsrećniji. Odmah da vam kažem, da nije povezano ni sa kim. Jedno je politička borba, ali ovo su monstruozne stvari. Ja mislim da na ovaj način, ako ovo ne prihvatite, dodatno sad uz ovu izmjenu koja je ovdje predložena, kompromisna, da je to vrlo opasna stvar, gospodo iz DPS. Znači, budite svjesni da ćete na ovaj način, ako ovo dodatno uz ove izmjene ne glasate, staviti još veću sjenku na svu ovu čitavu priču. Nemojte da slučajno u ime Crne Gore, pošto ste vi parlamentarna većina, da izbjegnete da pričamo o ubijenoj novinarki, čiji sin želi da dođe u ovaj parlament, evo kako je rekla i koleginica, i da nešto priča. Ako ne glasate za ovo, znači ne želite da dođe do pune istine, da dođe sin ovdje, pa da priča u Crnoj Gori, jer ne možemo da prevodimo tamo, mi smo, da kažem, ajde odvojeni, pa i ne znamo šta se tamo sve priča. A znate kakve monstruozne stvari su pominjane u njihovoj javnosti, u njihovim pojedinim medijima, manje i više relevantnim, o našoj Crnoj Gori. Neka sin dođe ovdje, u Crnu Goru, pogotovo istraživački novinar, pa njemu recite te stvari. Jer on se ne prima na priču o Belvederu. Pa njemu pričajte o Belvederu i njemu pričajte o časti i poštenju u Crnoj Gori, puštite vi tu priču, nego vi da njemu pričate ovo što on sumnja, što je istraživao, što je radio o njegovoj majci, koja je ubijena. Njemu to recite. Glasajte danas za ove izmjene i da pričamo o Možuri. Hajde, ako hoćete da pričamo i o Belvederu, sa velikim merakom, također o Belvederu. Dakle, mi želimo jedno i drugo, ali vi ne želite ovo prvo. Dakle, o ubistvima koje se dovode neđe, nekako u vezu, daj Bože da nema nikakve veze sa bilo kim u Crnoj Gori.